amanya ganzero wakataka conscience government ya NRM engwana njembunya bunyezamu sicha inagwa kasi nayo sibuli nawo yantulukunye Masaka ndake msango je sikoze ne ba kuba mu business kasazi no Robert asimwe ya gikola amaje ikamwerekera ne batakomako ne bata driver yali avuge motoka yangemu ne bamutta family ikabana mukaga doka ne bagitwala up to now yabalemo kola cyo kuza family liye kola ki ebona bona kati olwensonga eyo sina kinza kunja kata NRM bulamu bwange tebikiriwo embonya bonyeze kimala mbonye bonye kimala efude masikini mvuze yaliyo akange alika kalisabisa mutabiziza abantu zegola manze NRM yali kikodo campaign ngaze ndi wasete zange nenjiyamba ko yote nakere nyambe mulamu wayo neki katate kinuma kola ndi atenti tulugunya emukola badako musango mu court nibangana kuza 215 ali mukomera buli mwakimanyi mwezi ogwokuna neba gucharginga nakuza 215 up to now limkoti impoza ali mukomera saliwo mwana kuzantya system mfu yerongose nze NRM yantami